Korekana meye kaunti ya Nyamira habwaso korekana sigiti giskuri yoboroso ya Ikonge buno musigito kurwasan semeyo fat guard gisimba lagutumanya. Umuyiga omonene umashuja imeye kaunti ya Nyamira nigo okoreka sigiti giskuru yoboroso ya Ikonge imeye ward ya Ekerenyo ebunge ya North Mugirango. Igo otanganwa no County Commissioner Onyamira Elastas Mbui oyo obwatuka esegeto igoro yenjira enkia yogokinia obotenengu bwense. Ushujaa wetu kama wananchi utatokana na kile tunafanya kuinua nchi yetu. Tukiangalia kuna vitu sisi wenyewe tunaweza kujiundia tutumie na tuweze kuuza katika masoko ya nje, lakini mara nyingi tunaishia kuagiza kutoka nje. Asengwana yaye nigo aichanira oborebi obubure asebirengo ebinene asomochie oikonge na kumugania omokonyi bwo County Commissioner Onyamira North Simon Osumba naboigo abagambi bensemo ejeiga baimokie egitambukiro kya bwango eriokorwania amarwa ayo. Tutasongesha nchi namna gani ikiwa wewe utakuja kwa sherehe kama hii ukiwa umelewa? Ikiwa saa 5 ya mchana unayumba kwa barabara, nafikiri chifu wa kazi hii wa eneo hili na maofisa ambao wako hapa mko na kibarua kidogo ya kurahisisha mambo kidogo. Kama jamii tunawajibika kuhakikisha tunaelekeza vijana wetu. Kesho inayokuja wengi wanatoka mashule, wanamaliza form 4, watakuja kuingia katika mtandao wa chang'aa. Kwa DCC nafikiri ile ni jambo ambalo linahitaji kushughulikiwa. Kama kuna upungufu mahali tutakusaidia, lakini turudishe vijana kwa kazi. Korwase serikali ye kaunti ya Nyamira ekuragwa no mugavana Amos Nyaribo nigori tukeri rya mashujaa bamuchengira nyagusira Raila Odinga asokorwanirira ekatipa enya eyo wetera ero serikali che kaunti cha Chagetigwe nigo omuwasiri wo bonjoreria Bernard Maina oyo muwakirisha omugavana Nyaribo asomoyega oyoiga nigo enekebuna kaunti ya Nyamira bakire bitambukero ebinene asoboremi obonjoreria para naboigo amasomo ase bareta omoroberio bwo kwenana erongori uchase aborokiwa ba ECD ase county ya Nyamira faida nene netwanyorire gwetera ase devolution na mugabano ito akwana ase speech yae devolution ya letter services close ase mwananchi gwetera chi department ao cheito naboigo omoroberio nororo yomanyete bwa wairo ngolia sechi skuru cheito yo obwatirense byambaka yagerera abana ba menta kiriki skuru wono muroberio ororo no yo make sure nga asinga abana ba menta ki to improve our classes na to maintain bilas bito bya ECD so asomwako yoiga kubwatekana naya nigo monjoreria Ivan Sachoki wekinyoro kya Nyangono nigo nere abwate engwana eyeiga igoro yeri tukeri rya mashujaa ntobwate gotiye tomatia ntubagusi tukuruko bagusi tigatotonu ekero togotonu yera eturatoneke buya duetona nonyengo teba matianga lakini ngonya togoteba ngano mugusiti gatogende turakira totono kuruishiko nebya nakina teba nakiama ngeri kya kabiremo ori turushia mangana togute twateba nga nanyarebe gari sikiama kiteti mutagiti ya kiama taikero kiko bamba omuntu kugamba nuria mwachikura. Hingo reporter Getembe korwaiga Ikonge ejegotoke menye ward ya Ekerenyo North Mugirango County ya Nyamira Nche Fatgad Gisemba.